Yes, hello Mahmoud. How are you? Yes. Yeah, it's Madame Zahara. Are you okay? Yeah, today we want to go there, so we need some rice. Do you have it there? And beans? Okay, we'll pass there. Yeah. Just now, just waiting for my secretary. Yeah, right now we are coming. Okay. Musa. Nuria rihe kwa tebti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ulikuwa wapi bwana nikawia? I'm so sorry, yani nilikuwa napangilia kuja on time lakini kweli baba wangu ameni hold up kidogo sababu alikuwa anataka kuja na sisi. Oh. Yeah. Yeah, so nimeona sio kitu kibaya because alitaka kushirikiana na sisi aone the procedure tunavyosaidia, ni kitu ambacho amependa sana. So nikamwambia basi ajiandae 29. Sorry, I'm very sorry kwa kuchelewesha kwa. Vizuri, kama anataka kuja kusaidia kazi au anataka kuona labda na yeye atatoa usaidizi wake. Yeah, yuko downstairs, yani tumeshajiandaa kila kitu, ni mmoja tu. Oh. Tuko tayari? Yeah. Kwa hiyo tunapanda naye? Yes. Okay, Nuria. Lete begi langu la mkononi tuondoke. Yeah. Nda. Mutava. Karibu. Starehe. Karibu. Ulinga. Sawa. Haba kuru yawe. Sawa. Ya mweje. Urakunda ibyo ngaha bimeze gute? Bimeze gute? Ni sawa. Wewe ibyo ngaha byose ubizi. Ni sawa frere. Bimeze gute? Ni sawa. Habo niwe yari waduhetse. Araho. Neza. Ujya mukenyeza meze neza araho. Boss. Boss lady. Lady boss. Ujya ni sawa. Ni hari. None kuna numvise umengo hari ikintu azogenda uyu munsi, hari ikintu nari numvise umengo atubizi ko barafise urugendo oya wageze uri kuri programme yiwe. Oya sininjira kuko urazi ko mwebwe muba muzi byinshi abantu nimwe mwungurura nimwe mwugara amarembo urazumva wowe ntegeza kukugira umugenzi urabyumva Neza cyane. kuko aho uteretse igisabo ntuhatera ibuye Wateri biye cyane. hari igisabo cyane naho Wari wateje. sawa naho bitaragenda neza bizagenda neza ngino mwizero uti rero bahava batuvuga mu mwanya hafi urugendo cyane baza ujya mukozi wiwe bose bakaba boss bagenda bose mukoboye ntabwo yakuma kobwa wanje urumva yabimbwiye mu majambo make sinasobanukiwe cyashaka kuvuga sinabimenye neza barafise urugendo rw'umunsi kandi mu minota gusa sigaye mu masaha mato igitoro ndagifise igitoro ndagifise nawe ugenda ntubagire kunzanira agashu amashi barabusaba amashi abandi basaba inkoko inkoko zirazimbutse nubona ko inkoko ngaho ari 25 hariya ibihumbi 9 uronka isake yayindi ivuga ngo kokoriko kini ni gisaka uzonzanira igisaka 9 uzonzanira igisaka aha ni 25 uzonzanira igisaka anitanga wote gitekera owe ya bosi rero ndabyo kweja wezi urugurure kwijyaho amawugare jewe nkeneye umutima wa bosi ko uwuguruka none wewe ntiwugurura imitima wugurura imiryango rero wumva ko kiri kure mukama ujya mutima wa bosi rero ariko rero numwana muri cyo mudamu
arakunda najya yonkunda najya mana urabona umugabo aryamana ibirato uramubona n'umunsi uwo munsi noryamana ibirato nagiye mu buterere nkahonyora ivyondo ncanjyamana ibirato kubera kuryoherwa urabona urukundo ntirugira imyaka none kuri kuratangara wibaza ngo mene uryamana ibirato kubera kuryoherwa yaba yarajeje urumva niyo yombwira ati wewe rero akananiza genda ukoresha igitanda kimwe kizunguruka nukirongera kirabaho igitanda kizunguruka muri mu gitanda akirondera nukirondera kubera urukundo ndamufite none amahera ko ndayafise none iyo ngumiki ntakimwe igitanda kizunguruka ukaba yombwira ati rero yamushiraho imatera mushirako nimeze gute dabizi naye kigenda izo boyihinga abahinga bazi gukora imatera y'umuzingi reka sare yaba yarabigurura umutima wiwe uturere baragiye nimwana reka nicarire mu muduga we genda wicare yaje wewe meze nk'uwishyize mu rubanza ntariye ariko kubera tumenyeranye nawe akaba avuze umutima mwiza naho yobona namuherekeje kumbure yotangura nawe akazaranda abagiza akanwengera nkabona n'iryinyo rimwe bita gute ibintu byanyu murabira retrovise utamu zurugurura iby'imiryango wewe ibyiwa Azran! Halo! Halo, wao ni muda. Sasa nisikilize. Hapa ndio unanipaketa sasa. Huyu ametumikia kwa jana. Liste. Kwani sio ndio bado natafuta. Yaani sitaki ulipate uwanjani. Wewe unabaki hapa. Sasa hata kuone. Na ana kimi. wewe ni ndokoro oya mimi sikutafika ndume wewe mayoriste kwanza ngere nikuda chini wewe je tuje twumvika ngo cyo bimuka niyazo tuzakuza kujana none inze kuri kwanga mwedi nase sishaka kumurikira sishaka nuko kubona sawa koma ngende kuri tere je nyine Wataka liste. Liste tu. Nani leo? Tu liste tu kabisa. Kwa sababu hakuna kingine liste. Hapo nisikia. Yani tu. Bwana hapo 20 wa mwisho hapa ni mama Zaya. Angalia vizuri hapo. Wa mwisho wadogo sasa hapa wa 20 hapo ni mama Zaya. Kama vizuri hapo. Damu yetu ni wakuzini. Ndicho kitu nadakuja nusa nungu likiwe kuite. Sasa, bonisha. Wenda za kubuya kumugora ibyavu yenu. Umbi.
ngo ni biki ariko azina ni kuri je mwene wacu hari ibindi bintu genza adakora bo je sinawure ugira ungire ko ibumba bakuremyemwo ni yare mwo abandi bantu hari ibindi bintu ugira umengo uri umusamariya hari ibindi no nko hazi harakasozi muri iki Salomo igihe cyose ibintu haje ubigize uje gukora mutera umutwe munini Salomo nta n'umunsi nimwe azokubaha nta n'umunsi umwe azokubaho n'umuryango kubera ingene wewe ushise imbere yiwe Jesse ndavyita ko ari ubwoba canke oya ibindi bintu n'ukuri n'umuryango nimbona mama buri gihe cyose avuga ko tumutuntuza nawe urimo bantu bakora ibyo wewe birakurengeye wewe ngenda kubwira kwa ikintu kimwe byari umusozo mu gukubita hari umusozo kwinjira nga ndamutere n'igiti asubira inyuma ninje muri no rugo aya ngenda kubwira umuhungu burya bavuga ngo amanya marasarana saba wewe muhungu none ndakubaze ize mapuro nitongo giwanje nitongo rya data abona kuvuga kandi gigumizemo sindamu ega niwe bagere yuko nuze Salomo niwe yamaye kijya kiranga cyo ndandika bajya abantu urumva none mbugita no wifashe kirindi ubone kirindi atireka muta ikirindi no gifise gute abanyagihugu bose ngaha bose ahurenganye bavuga ati Azlan rero wewe kumva ko afise kirindi kandi abanyagihugu batamwemera icyo kirindi agifise wafise kubungi n'ufise kirindi ndiriza ikibi rero nuko wewe wambaye kirezi ntamenya ko cyera we ngaye gisagara cyose hana muri kano gacimbiri kose bemera wewe hamumbire ngo Salomo jewe kamere yiwanje Jesse si nyota y'ubutegesi tukijipamba pamba kutaka matukufu kutaka vyeo kupenda vyeo mimi ugonjwa kupenda vyeo mimi Mungu amesema unionyeshe umesikia sasa ule bwana Salomo wewe mtusamishe tu macho unajua tunaambiwa kuna mambo mengine unaweza kuona kwamba ni shari kwako kwa macho yako ya binadamu unaona kama ni shari kumbe ni heri ndani yake imejificha na yako mengine unaweza kuona kama ni heri kumbe ni shari ndani yake mimi na wewe hatujui Mungu ndo anajua mkubwa wangu kweli lakini nakwambia hivi heri nusu shari kuliko shari kamili bali mimi ningesema eti acha nibane zile karatasi zile pangekuwa fujo hapa na mwisho wa siku ile usema au ndio wako nasema tingo au cheo si Azlan au ndio angeona Azlan huyu ana mambo huyu kwa nini hataki tukupana list ya nani kama hivyo unajifikiria hivyo akichukua zile karatasi kusamjua Salomo ni mtu wa manyanga akaenda akachukua kaongezeko wengine watu 20-30 ambao wote sio wajane unaona wewe utakuja usiona jamii tafuna kwamba karatasi zimetoka kwako afu watu wameongeza huko wewe unaona kwamba wewe utakuwa mbele ya macho ya jamii utaonekana nini nasema wewe tulia kuna mambo mengine bana Mungu mwenyewe anatengeneza Azlan kwa kweli mkubwa wangu hilo jambo hilo jambo mimi kweli usifikiri mimi ninasupport mimi mwenyewe nalipinga kama mimi na ule bwana Salomo tuelewe ni hayo sawa lakini inapofika kwa sababu mambo kutaka kuzozana mimi ni mtu wa amani mimi sipendagi tuzozane juu ya vitu au ni mimi nishaambia mtu kitu vya kikata nafikiri mwanachana kwanza mimi umeniambia yote nimeyasikia lakini nakutahadharisha kitu hichi wewe ni mkubwa wangu tena nakwambia unisamehe kitu utanielewa vibaya siku Salomo nitarudi kwa jibizana na wewe siku nitoni kwa jibizana na wewe nitakachokimfanyia hautaamini kali hapana wewe pako vitu vingi unafanya hauelewi mimi kinachonifurahisha wewe ndio kama mikwala mingi sana wakati hamna kitu hata juzi bane kile kipetiki nani kama ndio nani kila sikitaka kubinua mbele akale kadada sikitaka kubinua ujuaje mimi nitamfanyia nini mimi kwa kweli mimi mimi nitamfanyia kitu mimi nini lakini aniuma vita ya mawe sasa tafadhali vitu vingine vinaniuma kwa kweli ni basi tena kwanza cha kufanya acha mambo bana wewe subiri tu unaona maajabu niacha basi si amejishauri amechukua list amekwenda ndio wewe subiri tunaona maajabu ya Mungu basi ndio hivyo inshallah hii ni vita ya kiroho acha Mungu mwenyewe atapambana nayo tena mimi hiyo subra sina tena wewe unaacha mikwala utaumia utakufa mapema miaka yako haijafika kwa sababu utaonaga mtu unamparamia akukongoa miono ya barazani yote lakini sinaelewa kama wewe mkata mashauri uko hapa utakuja kukata mashauri washakukongoa barazani yote sasa nitakusaidia nini wewe utarudisha unajua kwanza kitu kimoja nikwambie sasa hivi nikipita hapa napitaga hivi ndugu yake na Azlan sawa ndugu yake na Azlan mambo ya shari achana nayo ndugu yake na Azlan yani hapa hata Salomo akijifanya vurugu mtaani najua tu wale waliosaidia watanipigania kama unajaona wamesuluhisha wale wawili hapa hizo ni marafiki zangu kipenzi
Wewe utadai kama eti ni rafiki zako utapigwa. Basi hata mimi naangalia vitu ndani na mama ametoka toka mapema. Angalia. Wewe na Jeff nakaa hapa unasubiria utakatia kesi. Mkata washauri. Bwana mdogo bwana. Mikwana mingi sana. Juzi kata kubinulia. Ulitaka kusita kubinua wewe. Nimekuta miguu iko juu kichwa kiko chini. Haya imeisha basi, imeisha mimi ndio nimekuanza. Mimi ndio nimekuanza. Mimi nitamfanya nini? Utamfanya nini? Hamna kitu pofu tu.